ko ajole kite nante etamo bonubi no ni nyo adoa wani awulawe bi eto ya na wa mi ke ha se ni chi heju ni bi na ka tun se ni awulawe bi ni jeko ni jakoti awe ye ama beto na ka ni bi na ka tun se le na ka mi le nyo na ka ni bi aye ni ka aye ayole kite nante e wole chi a me ke ya chi okona e wole ka mi ni makalo yi yesengu eno bi ale no nu background ni ke ba ke makalo le ji mo ni tun yesengu le to say kusumbe cha to fe boko na se efu apart from makalo le finio ni kota no di ka bo yo ba na ke ayi mi yesengu eno aye pai wonye wa ya hia mi wa asha wo ka me je pope wo ba acha ko do ka maya ni wa to kusu ni wa Akwamu bi aga wo ke po wo wa fie die e ba na Kaimo, no subscribe to Kpone TV. Hello Facebook, no follow again. Evolving with you. So, can you give me a number for me tonight? So, come back to